Harharo Cathedral home district yambarara omurebezi wankore Bishop Frederick Sheldon Mwesigwa niwe bemera kushaba ku kiro cyo kwijuka omwikirire Janan Rum. Anda kutukuratire n'ababandize basensi bakaba n'abafumuri b'Kongo basigira amakaga basigira ibindi byabo wongera bari mu bigere mukamasasi Revival Museum weberi tubiri pokabatire mu section ekwatikine na room nimbasha bangu muzeyo okushaba kwahwa oburebezi wiguru mutongore echenje ecyakirimo ebyo ebikonja kugamba amwikirire Janan Rum. Ho ekirutyo nk'ekirizoba kugira ngo abantu bamanye ngo umuntu kwamarira kurata Kristo abayamarira abayahayamagarage konka haba harimwe ibihembo bingi munonga kuba egi n'imyaka 23 ekikorwa icyo cyubeireho konke kanisa kucyabireho kanisa yagira amane mengi yayongera mu kushaba kandi amana ago garinzire kanisa no kwitsobona ko nk'abanya Uganda ninkabe nisha bangu twena turebe twaguma hamazima Umuganda garukwenda kweshaniriza nago omburisa bwakatojo Reverend Nathan Kabundo orukutwara ecwekechi yayibembera amakanisa gangarenga omuri 10 okuja kuzikiro cy'umwikirire Janan Rum. Aba oyirokushaba bataho n'empaka zo kweshongora no koreka ebyo bikwatirine n'obunyakare. Sima ruhanga munonga abwizoberi eruhanga yatuyiguriraho okuvuga bugana nko burisa bwona ubwabuharwe obunuma makanisa 12 ni mpabura abantu ningani manyisa abantu okuhamira ahamazima kumanya mukama umazima kandi tutine kutina kangu omuntu afere amazima aho kwedina hetari ibintu bikubasa kubasika mene nyenda kusema Reverend witu Kabundu abo amuherezo mugisha kandi tugumizemo tuzaguze ikireki ekiro ekyajoguzibwa erizoba ecy'omwikirire Janan Rum n'omuntu abe Archbishop w'amahanga nka Uganda, Rwanda, Burundi, Bongo Zaire hagati y'umwaka gwa 2024 na 2027. Ogu bakamwita bwita ombwebembezwa Idi Amin kandi ekiro kikija kutongozebwa ombutongore Yoweri Museveni President w'ihanga Uganda orobwa hati ekyakakikora omwaka gw'2016. Ebyo bikiryaho hati ntuburayo ebiro bitano okwikakiro cyo kujaguza Bibuli y'orunyankore rukiga. Umukandiko abanyankore n'abakiga Bibuli batanga babaze kwandika keyo kunyoro nabona ati yo kubanza rege yo murimi onyoro toro Bible abageni bateka kitabuza Bibuli ukujiyindura turi kuvunura kandi Bible. Bishop w'oburebezi bwa West Ankole n'omumbata batungire degree omukushoma Bibuli kandi og Bibuli y'orunyankore rukiga nakigamba hati tushemere kusima ruhanga abantu abashitamire bakagihindura bagakora umurimo wo kutangaza kurwo mu Bibuli ezeza yabandize erimu endime zo kubanza kuri Yunani Aramaika ukabandi ni yangu mushebe kushima yangu Yesu akana agamba Aramaika. Bishop Nathan Ibrahim Owadesta Cathedral nawe harebyashabikiriza akatano n'itano aba Bible Society baresire cyukira y'obuhanga kandi obukuru mukandi bazaguze bari kwindura kitabo cyitwa kutunga mu ruzungu Study Bible eyorunyankore niko pastiwe Reverend Bishop ebigambo bitakumanya kuba kubivunura hati byaza kuza kandi mu kitabo kibakweta Study Bible omurunyankore rwawe nyini okujaguza Bibuli y'orunyankore rukiga kuja kubaho arwa katano Rebero 21 bikwezi kwa kabiri omwaka 2020 omuchayi boma omujeje mukuru Yoweri Kaguta Museveni President w'ihanga Uganda. Abo TV West ni Senyo Gideon na Michael Tumwachiri.